بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بلواني مسلم توتا كاتيبي يوكان تي اني توفيق اسلاميك سنتر الرئيسني في دبر هردفتان بكا اسنجرا تمرتو nageenni rabbiitiif raxmanni rabbii isin irratti haa tahu. bakki isin hordofa'aa jirtan tuni bakka khayriiti, bakka bal'oo dhuftani, bakka gaarii dhuftani, bakka irraa burqaan diin islaamaa irraa faca'e dhuftani. warra duuba baratee itti dalagatee barsiisu cufa keennaa rabbiin nu haa taasisu. warra waan barsiisu fi baratu keessatti illee rabbiin galata qoruuf rabbi nu haa godhu. ardhaan tana duuba suuraa walii eega suuraa as dura suuratul kawthar xumurree darsii as duraa keessatti walii dabarsine. ardha suuraa kawtharitti suuraa aantu tana aansina yoo rabbi jedhe. suuratul maacuuna jedhamti isiini. suuratul maacuuna maqaan isiiti. ammallee gariin culamaa suuratu diini jedhanii yaaman. suuratu diini jedhanii yaaman gariin culamaa'ati. gariin ulamaa ammoo suuratul yatiimi, suuraa yataamaa jedhanii yaaman. tawaa'ee yataamaa isii keessatti dubbatamte suuraa yataamaa jedhanii yaaman gariin culamaa'aya. duuba suuraan tuni maqaa hedduu qabdi. suuratul maacuuna, suuratul diini, suuratul yatiimi. maqaa sadeeninuu yoo isin moggaafamtee yaamamte ni gaya. duuba suuraan teennatun bu'iinsi isii suuraa attakaathur boodan buute jedhan. suuratu takaathur eega suuratu takaathuriin buuten booda suuraan nabiyyicharratti buute suuraa tana jedhan. takaathur buutee irraa baatee
سورة تكاثر بودت نبي محمد رتبوت سورة الماعون تنتان توبة جتشلمة سورة كيسة بك اتبوت كيسة رفجدان علماء الإسلام سورة توني در إسئيكم غرا مكة بوئجدان أمو بوني غرا بودا كوني مدينة كيسة بوئجدان فويل للمصلين أجرى هنگا قد أمرتو مدينة بوئ أمو هين دراكني رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هكا أجت مكة كيست بوتي جدا دوبا سورة غر درا مكة كيست بوئي سورة أمو غرت أمرما إسئي مدينة كيست بؤرا سورة وان أكسر رئيسين سورة تكيا آيان سورة نتنا 7 آية آيات تربة إسيني جدامتي لكا يمتيا سورة آيات تربة إفكيسا قبدو جدامتي لكا يمتي آيات تربة آيان نسي akkasuma وكلماتها كلمان إسي كيستي آياني تربان كان كيسا كلمان جرتو كلمان عربات إسا كيسا جرتو 25 كلمة دقدمي في شانتو كيستي أرقام جدان آيات تربي كان يو كلمان أدفوه هني إني دقدمي شان كلمة دقدمي شانتو كيسا جرى جدان وحروفها أمو قبين آيان تربان كن قبين إسا يو كان حرفيون إسا تكا تكا يو لكاواني 125 حرفا لبتوكو في دقدمي في شان لبتوكو في دقدمي في شاني قبين آياني تربان كن حروف تكا تكا يو لكايان لبتوكو في دقدمي شاني دوبا مي لبتوكو في دقدمي شان namni gaarii takka dalage 10 itti argata huruufuma takka namni bakka isiin irraa baatu san irraa baasee bareechee qara'e 10 bakka 125 laala obbolowwan islaamaa duuba hagam taati 125 yoo 10 dhawan hagam taati ilaal namni suuraa tana qara'e bareechee namni isii qara'e sawaaba hangasii takka rabbiin isaa galmeessee qoraya duuba yaa ummata muslimtoota bu'aan aakiraata akka qur'aana qara'uu walitti qabate hin jirtu bu'aa heddut isa keessa jira qur'aana ها اتيان حفظا وقراءة وعملا وني ولي الامن وصد قرآن الرا اتهايان هنگدن دين قرآن كان حفظوا هايان وري حفظين ابن امو حفظي اندن ديني اكنو من اجان قراني تلفت الرتي هايان akkasuma ammas qur'aana qara'uu qofaami haffazuu qofaami kasadaffa'a waan haasawa isatti dalagu irratti haa yaaddofnu obbolowwan islaama qur'aana waa sadii kana irraa yoonu yaaddofne dhugatti milkii hedduu addunyaaf aakiratti milkoofna haya duuba suuraan tuni suuratul maacuun isiini akkaataa kaayomsi qur'aanaa kaayame yoo laalle suuraa
qurayshitiif isii walitti aanti li'ilaafi qurayshi yoo qaraanee irraa baane suuraan itti aantee qara'amtu suuratul maacuunaa tan wal biratti barreeffamte qur'aana banaa laalame hariyaa taatee wal maddi itti kaayamtee dhufte isiini suuraleen tuni maaliif shari'aa teenna keessatti walitti aanfamtee maaliif dhufte maal wal fakkaatti suurawwan nabiyichi sallallahu alaihi wasallam hanguma jiruu isaanii keessatti sahaaban suuraa tanaaf tana walit aansaa jechatu jira maaliif walit aanfamtee jedhanii culamaa'in islaamaa irraa nuu haasawan suuraa qureyshaa san keessatti rabbi qananii warra qureysha irratti lakkaawate jedhan alladhii axcamahum min juucin rabbiin baraka isaan nyaachise sanii beelarraa ka isaan nyaachisee beela irraa dhabamsiise rabbiin isaan gabbarutti ajajaman isa san jedhee ni'imaa isaan nyaachisuu itti haasayeya suuraa teenna tana keessatti beela rabbiin irraa nama nyaachise san ka rabbiin warra qureyshaa beelarratti an nyaachise jedhee qananii irratti lakkaawate sani namni beelawaa nyaachisuu dide keessattuu beelawaa yataamaa nama nyaachisuu dide beelawaa walirra ham'a ka yataamaa kanatu ham'a rabbiin ganamaan abbaa irraa fudhate kanatu ham'a namni beelawaa san hin nyaachisini namni rabbii kana addunyaa fi aakhiraatti galata rabbii kijibsiisaa ta'e namni akkasii hin jiru jettee suuraan tun himti jedhan wal fakkaatti ilaal ajaa'iba ammas duuba rabbiin suuraa qureyshaa san keessatti falyacbuduu rabba haadha albayt haa gabbaraniiti kunoo shukriin isaan naaf godhani ani beelarraa isaan nyaachise shukriin galatuun an isaanirraa fedhu rabbii mana kanaa haa gabbaranii kunoo jedhee achi keessatti dubbate suuraa teenna tana keessatti maal dubbatuu heda rabbiini nama rabbi gabbaruu dide ka rabbiif salaatuu dide ka rabbiif mataa gaqqabatuu dide namni kun halaaka jabatu aakirat isa eeggata jahannabtu eeggata jechuu suuraa tana keessatti haasaye jedhan rabbal aalamiin duuba akkasitti tanaaf isiin wal fakkaatti tanaaf walit aanfamti jedhanii culamaa'in islaamaa hikmaa suuraan tun walit aanfamtee fi akkana gargar nu baasayya rabbi isaan irraa haa jaalatu ammas akki jedhan suuraan teenna suuratul maacuunin tuni muhkama jedhan aayaanni isii keessaa shaaramte hin jirtu aayaanni isii keessaa waa shaartelleen hin jirtu suuraa gama qaraatilleen itti dalaguun godhamu tasawaabatti argatan gama hiikoo macanalleen tawanni keessaa shaarame hin jirre suuraa guutuun guututti muhkam taatee jedhan culamaa'in islaamaa duuba darajaa suuraa tanaa keessatti hadiifni himee dhufe ni jira qur'aana irraa wanni isiin garamummaa qabduuni qur'aanni marruu ulfaata kalaama rabbii keennati mucjiz inni tana osoo beeknu ammoo darajaa khubxaawaa tahe ka suurowwan qabdutu jira hadiisa sananni isaa laafaa keessatti akki jiru namni suuraa ara'ayta alladhii tana qara'e غفر الله له إن كان إني للزكاة مؤديا ربنا مسنيني أرارما ما سيا إسا مرا ربني إيسا في نما سوراتنا قرأ يو نمتج سنزكا منما كنو تهي جد نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يو نما زكاة في الرأيجي كنو تهي سورة متنا قرانا ربي سا أرارم حديث جد تجرى لكن علماء إسلاما
warri fanni hadiisatti cilmii khobxooytuu taate qaban akki jedhani hadiisa kana jechoowwantu keessa jira hadiisichi daciifaa jedhan daciifa duuba bismillaahi irrahmaani irrahiim أرأيت الذي يكذب بالدين توبة سورة سببا الرتبوتك أبد جدا علماء الإسلام قرآن قرين جزي قدبو أقما نبي محمد تيو قبو سببان قدبو جني أستر وليها صفنه وان الدنيا كي ست أرقمسان الرابيانا saniif gadi bu'a gariin sababaa malee ittihaada laganiif rabbi gadi buusa jennee walii haasofnee turre suuraan tun suuraa sababaa qabdurraa taatuu jedhan suurroowwan sababaaf buuterraa taatuu jedhan sababni suuraan tun itti buute garri duraa ka isii kuwwanni irratti bu'e abbaa jahli abdallaahi ilma hishaam فرعون أمة محمد إسا جدأمو كان إسا رتبوتي جدن علماء إسلاما مالي فكمت إسا رتبوتي جناني أبا جهلي كان إنين كني كان وصيا ليتيمة مجا يتاما إجول يتاما وهي تتداما مجدن dhaamsi itti godhamtee yataaman isa bira kaayamtee yataamaa namatti dhaaman ka qabeenya yataamallee itti kennan tahe jedhan inni kun duuba mucaan yataamaa ka isatti dhaaman yatiimtichi kun gaaf tokko deemee abbaa jahlii kanatti dhufe qullaa ka qaama isarraa huccuu hin qabne ka daarri akka malee qaama isarra jiru itti dhufe jedhan akki jedhee mucaan kun yaa abdallah bin hishaam abu jahli mee maala an sibiraa qabu ta dhaalmayaa ta'an dhaalee sibira naaf kaayamtee an kunoo sibiraa qabu sanirraa naa kenni qaama kiyya akkatti daara qabu ni gartaa jedheen jedhan فدفعه دفعا إفرا ديبسينسا درب جدان شنيعا دربينسا هما تهيك أكدين إفرا دربه ما لسيك أبدا مياسي ديب جدين إفرا درب جدان أكمالي أبان جهلي كوني mucaan duuba garaa murate akka qabeenya isallee in arganne abbaa jahlii bira akka ammasi wama takkallee eegana isaa bakka tanatti in hafin duuba inni beeke jedhan mucaansa biyyichaa kuni akkasitti duuba isa keessatti ayaanni qur'aanaa tun rabbi ifa baasuuf dalagaa isaa tana nabi muhammad irratti buuse jedhan yookaan gariin culamaa isuma kanatu inni adada torbaaniitiin gaala lama qala jedhan Abu Jahli adada torbaaniitiin gaala lama kulli usbuuca torbaan maraayyuu gaala lama qalee inni nyaachisa jedhan isaa torbaanitti gaala lama qalee nyaachisu kana daa'imni yataamaa itti dhufe jedhan فسأله شيئا دائمتش كن إسا واقافته يو إني واقافته فقرعه بعصاه أولين تمي في الراري أجلا إني قال لما ربي النعمة اتكني تربانيتي قال لما قلين ياتشي سكانتو دائمني يتاما اتلوفتي كالأناني ifirraa uleen tumee bakka sanii kunoo ari'e jedhan Abu Jahliin kuni duuba ayaanni haala isaa kana ifa baasuuf rabbi nabi Muhammad irratti buuse jedhan ara'ayta alladhii yukadhibu biddiini ara'ayta sila beeytee yaa nabiyyicha hoo jedheen rabbi nabi Muhammadin
mee nabi muhammad ati zaata isaa beeyte nama san yookan bifa isaa beeyte alladhii isa yukadhibu kijibsiisu sani biddiin galata aakiraa isa kijibsiisu san beeyte ati isa galata aakiraa kijibsiisu namicha galata aakiraa kijibsiisu san ati nabi muhammad beeyte isa duuba yoo isa san bifa isaa beekin as dura kunoo amma si beeysifna fadhalika alladhii hunoo rabbi akkana jedhee beeysise nabi muhammaditti ilaal fadhalika duuba yoo beekuu feete isa galata aakiraa kijibsiisu san in xalabta macrifatahu yoo barbaadde isa beeku isa galata aakiraa kijibsiisu beekuu yoo barbaadde fadhalika inni suni alladhii isa yad'u ifirraa deebisu alyatiima ka yatiima ijoollee abbaan qabne yoo kadhaaf itti dhufan darbee ifirraa deebisu sanii alladhii isa yad'u ifirraa deebisu giddiidhani alyatiima ijoollee abbaan qabne waa kadhatuuf yoo itti dhufan ka darbee ifirraa deebisu sani inni galata aakiraa kijibsiise yoo beekuu feete kunoo isa sanii beekii rabbi nabichaan jedhee itti hime jechuu itti hime duuba yookan gariin culamaa akki jedhani ara'eeyta meenaa odeessi nabi muhammadiyo alladhii yukadhibu naa odeessi jechuun sii odeeysaanarraa dhagaye alladhii isa yukadhibu kijibsiisurraa sii odeeysaanarraa dhagaye biddiini galata aakiraa isa kijibsiisu guyyaa qiyaamaa keessatti waanni addunyaa dalagan gaarii tahitti hamtuu tahitti irraa galata galfaman jecha nama kijibsiisu sanirraa sii odeeysa mee nabiyicha kiyya narraa dhagaye rabbi nabi muhammadiin jedhe kuno eenyu inni suyya kuno sanii sirraa si odeeysaanarraa dhagaye fadhalika bar inni suni inni galata aakiraa kijibsiisu suni si odeeysaanarraa dhagaye alladhii yad'u lyatiima isa ifirraa deebisu giddiini alyatiim ijoollee abbaan qabneya ijoollee abbaan qabne ifirraa giddiin achi ifirraa dhiibee deebisu sani isa sani kunoo akkanatti bifa isaa beeki jedheeni rabbiin gaa nabiyicha kana inni isa kana jedhee hime yaa ifirraa isa deebisu san jedheen an haqqihi bicunfin inumaayyuu ka haqa isarraa dirqamaan kunoo deebisu jedheen haqa isa haqa silaa yatiimtichi biraa qaburraa ka dirqamaan deebisu sani inni galata aakiraa kijibsiise kunoo isa kana beeki baradhu bifa isaa kunoo argi rabbiin nabi muhammadin jedheya duuba walaa yaxuddu ammas kunoo inni isa in kaafne sanii beeki laale walaa yaxuddu ahlahu isa warra aanaa isaa in kaafne sanii beeki isa warra aanaa isaa in tahin kabirollee warra qabeenna qabu in kaafne sanii beeki calaa xacaami nyaachisuu almiskiini miskiina irratti kan kaafne sanii beekiya walaa yaxuddu isan ka kaafne san isan kaafne sani tuuba ahlahu warra isaa isan kaafne namoota biroo ka rabbiin qabeenna bira kaayellee kan ka kaafne sani maal irrattiya calaa xacaami nyaachisuu almiskiini hiyyeessarratti yookan dhabarratti kan kaafne sani nyaachisa warra dhabaa kana ummata yataamaa nyaachisa ummata waan qabne nyaachisa jedhee ruuhii ifille aanaa ifille nama waa harkaa qabu cufaa kan ka kaafne
كدلقا سنرن من ككافن سن إني قلت آكراء كجبسيسا تيسا كنا هنو بيك رب نبي محمد جليا دوبا علماء إسلام أبلوان وان جبدو تك بكتنا رتنو دبتايا وان جبدو نسان دبتني يتاما nyaachisuu qabeenya kan kee nyaachisuu dhabuu qofaan ittiin gaafatamtu hattan irratti kakaasulleen barbaachisaa jedhan ifillee nyaachiftee nama silaa rabbiin harka isaa waa kaa'e cufa irratti kakaasuu qabda jedhan yoo ammoo ati irratti hin kakaasin nyaachisaa jette ijoollee abbaan qabne yataamaa bira dhaabbadhaa gargaaraa jette yoo ahlii kan keetii fi islaama muslimtoota kawaa harkaa qabu ati kakaasuu baatte ati nama galata rabbii kijibsiiserraa taata jedhan rabbi gizee duraa wanni inni aanse kunoo eega fiifirraa darbe walaa yaxuddu calaa xacaami ilmiskiin san kakaafne san ruuhii ifillee ahlii ifillee nama waa harkaa qabu maraa nyaachisuu miskiina irratti isan kakaafne sani inni galata aakiraa kijibsiise jedha rabbal aalamiin duuba sifatana jalaa bahuu fi wanni nu godhuu qabnu obboloowwan muslimtoota yataamaa bira haa dhaabbannu waan dandeenyen obboloowwan bira haa dhaabbannu nabiyyichi akki jedhan anaa fi namni yataamaaf if qabee tajaajila isiiti if qabeeni waan dandeenyen tajaajila kenneefi guyyaa aakiraa kan namni addunyaa tanarraa deemee ganda irraan duune ka irraan dulloomne ha aakiraa sayyoo dhufne naaf namni sun jannata keessatti akka qubatana lamaani jedhan haganuma darajaan kiyya irra kutanama sanirra jedhan nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi duuba obboloowwan nyaachisullee yataamannurraa barbaachisa nyaachisuu qofaami akka namuu isaan nyaachisu irratti wal kakaafnee irratti wal dammaqsullee nurraa barbaachisa aayaata haga nuu hafe sadeen kana darsii dhuftu keessatti walitti dhufna subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilayk assalaamu alaykum warahmatullahi ستين هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا ربنا سكرنا كما جوبي يا لماني رحمة ما كيسناني نملك حسي دنيا دين يا ربنا سكرنا كما جوبي يا لماني رحمة ما كان كيتيني نملك حسي دنيا دين أول بسم الله مكاكيتين جلكبي وانا قلبك يا وانا كسران كتبي نعمتنا ترجمت سقلي داللبي عربكونا تسيونا كيراد الدبي غرغار سكي أبددين يادتكو كتبي سيكا دردي تنجل كبي نغرغاري يا رحماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني السلام عليكم يا بلادي هو فقينيا الحمد لله جنة ربي خالق كينيان محمد فدا ساكي سافدي ولينو كينيان روف كنه دين إسلاما أنعما جروف جرينيا أما ننولا فزي يا دول بركينيا من سيا ولينجينيا وربي نولا فزيني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ثم الحمد لله يا ربي قلت فنه قفت أبولا قريبك يوتنا كنه كان إسلام معمل سبب برانقمنه
kan rabbuma jecha qalbiirra wal kaayyanne kan gosaaf gandaam naannoon nu jedhuutti hin argamne kan gurraa wal dhageenye dur argaa wal hin beeyne kan wal beeyne se wal hin beeyne se rabbina teessu hunda isaanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessii duniyaa